Dikira kuwi. Kis. Om saja slim nggih. Pengajar. Om Swastiastu. Idane pamiarsa sareng sami ing rahina becik puniki tiang makasami sepesanti wana widya atnya suari desa adat Jawapati yang ngaturang kegiatan sane mengurdu panah pasupati sane makin cerita yang titiang raris iraksasa sane mewasta niwata kawaca punika ngerincikan naya wiweka sane singit ngabok jaga maring suargi mungguing naya sandi sane kebuatan wanda wajang usap asik mayuda maring para dewatane sane wenten ring suwani ngelawan para dewata sane pinaka mesra iraksa sering suwargi inggih punika para dewa sami ngangiraga adil teguh sane keangge mayuda taler sane kapiandelang oleh iraksa sering payuhan nenten yo wenten tios wanda angannya nesane kelintang teguh Duaning sampun kapiandel ring raganyane teguh mewah sakti punika mawinan iraksasa nenten ngerasa yang ngajeri ya diastuna kidik napi malih sane panjang
Duaning asa punika wahat kewisesane raksasane wadha kawaca punika mawastu nenten wendon san pacang ketakut malih. Bang sangit. Icang. Ya. Nentan malih nenten lantur kuningayati diang malih irang sasa maris margi mungguing sepemargian iraksasa sane pajang Josuami sawirem Sani santukan jagat suami punika inggih Waradewatu pacang kejaran Di hari apa? Kok sangat? sawire jagat santukan jagat swargi pinakalinggi Waradewatu pacang kejaran kaperangin oleh Isatru oleh sang meraga daitya sang maparaga satru sane pacang ngebong jagat swargi wanta para raksasa para dewata inggih wentenan biudani kanthi punika ngawasanayang para dewan
sane sami saya kepajang yang reparing iki punika. Semarang Dana. Bisa. Dan Kinanti. Ini bisa. Ada adik sama. Siapa? Kan pasti banyak bisa. Kinanti. Ini nantinya bisa. 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 Ya, ganti. Siapa ini? Siapa sama siapa? Sama siapa, Pak? Hah? Ya, aktif Pak. Ini Betul. HP awal dia. Ini lejak. Pun. Hari-harian. Ya, tadi kan ayah bin. Ayo, cepet. Oke, mungkin nanti. Nenek ulangin dong. Ulangi dah ring pakaian Inggih sane mangki ida batara indra malih maka kaina nimbangan neka judi John. sane kekayunin oleh ida batara inggih punika nimbangin ring arsan ida Gimana, Pak? ring sahananin manusia ida nunggalang anyana nguro ring sahaning jatma sane pacang kato satsan wantu Ini bagi bersejarah. sane utama tur sakti Saiwakti mungwing manusia sane jaga katusanang wantu wanta manusia sane mautama turmani sakti Oh, nak. pacang presiden nang Kasih tangkap. wanta jat mene sane mabudi utama ring sehananin aji peperangan sane pacang presiden ngasorang sang meraga raja punika Tentara. impun ira sasa Itu. yakti manusia utama punika Wiyakti jaga presiden ngomandemang iraksasa Ada lupa. Ini. Nanti. Kawan.
Oh nggih, Bu. Apa Sumpah nggak tahu. Over Desti. Dan Teh. Sanekatung nasa tulang inggih yen sampune ida sangya indah mapikayun raris ida ngemulihang pemargin Pinaka di manusia utama sang jagat kebinasan wali. Awas Mare putra Pandu Vyakti Nungguing manusia utama Turin mawisesa sanekati masang Wantu wanta jering putra sang Sangat dunia mungguing wasta Jangan bisa. Kawan tenang putra ida sang Prabu Pandu hingga punika mapisangan sang Arjuna. Pun boleh sami. Pun Bu. Memang masing-masing. Solanida sadu budi ini apa? Ida sang Arjuna Yani rarahang ring parisola Wiakti parilaksana ida sadu budi Makin ida nangun tapa Kawen tenan ida sang Arjuna Sane pinaka putran Pandu punika Kantonangun tapa sane matang Nunggal langkah Yune suci Ring sehananin namunan tapa punika kadasarin antuk pekayunan ida dan sanenunggal Pun. Hampir. pucung Jangan ya. Nggih, nggih. Semua tuh. Semua iki bisa. Nggih. Nggih, ya. Bisa. Pucung Pak. Nanti nah. Jongkok kan. Emang ada sih. Mau nak mimpi. Mekan. Oh, mekan. Nih, indah
yakin anu. Lihat tasnya kan? Iya, yang di bawah. Maring gunung Indra kila sane carita yang titiang mangkin kawetanan ring gunung Indra kila sane dahat tiang mau tamen Arjuna matapa iring kering gunung Indrakila pinaka genah ide sang Arjuna nangun apa semadi Lanjutnya. Pagering kahyune suci Rikalaning ide sang Arjuna nangun tapa wantah madulur anduk pekahyunan sane pageh turin suci Sampun wiakti kocapang manu ring tata cara manut ring sehanani tatat inti nangun tape suci sane mau tamu Pindah lagi. Coba ulang. Tapi suci dah yang mana? Dalam peluding. Oh, gitu. Ayo ini sabar. Yang gimana, Pak? Oh, ini. Ya. Ya. Ada. Iya.
udah itu aja dah. Izin ngomong. Kalian pajak. Sane mangke Inggih sane mangke jaga lacur carita yang titiang kawen yang mungkin buat kewentenan diraksasa nik wata kawaca sane kalintang duka sampun rakti bangkiting pisan ira sampun miyagen ortu parien sane sampun kapingin tan lian buat kewentenan ide sang Arjuna nangun kewentenang ide sang Arjuna nangunang tapa suci rares iraksaksa niwata wajeng utus watwa raksasa
kuat ubah sane kautus inggih punika mabragaya bawi alas. Cinorak sih. Uci aduh mas. Nih, tangko. Mana dia? Rares bawi kating rares raksa sane merupa bawi punika karantuhang titiang titah merusawana Indek titah sane katiba ring ibawi mangda presida musa asik wana sane wentan ring kahanan gunung Indrakila. Arjuna raresta kejo kacerita raris ring sampune wenten buta kadi asa punika mengawinang ida sang Arjuna dahateng keju matangi dasan rares metu duka ring pakayunan ida sang Arjuna saha metangi makta sabjata kabentange Mareng satru senjata merupa panah raris kebantangin nyasar ibau
sahe punika kacarita kawentengan Ida Sang Hyang Siwa. Naya nih. Oke. Sampun Ida Hayang Siwa Suci Tedon Reng Gunung Indrakila Puniki. Ya. Aduh, bahaya. Jaga nyingang Sang Arjuna. Buat tujuan Ida Tedun Ring Gunung Wantah jaga pacang Nyinggak Ida Sang Arjuna. Sampun sida namun tapa Duaning Ida Sang Arjuna sampun presida laksanayang tapa sane mutama. Sang Hyang Jiwa ledang Buat keulangan pekahyunan Sang Arjuna metapa ngawin ledang Ida Hayang Jiwa rahuni Ida Hayang betara sida tedun mong bergayang segadi juru boros Nemaweksa mungguing rupa juru borose punika wayakti sekadi manusia sane mawit sang sili sinunggil suku krita taler
Dawang punika suku kirata sane pinaka lawat hayang siwa taler kemantengin panah sane kabinawang tumuli raris ringgalahe punika ida hayang siwa sina regan sareng sang Arjuna ngelapas panah. Ginanti siapa Ginanti? Ini. Ah. Ginanti bisa? Ginanti bisa? Hah? Ini apa catatan ini bisa? Hah? Nah, sehingga yang penting ya. Gak apa-apa, maju aja. Tulus jangan Bisa baca? Ngeri. Ini artasnya nih, yang di bawahnya Kak jelas. Nanti aku yang kasih tahu. Ini ya. Ini jadi enggak. Ini deh. Ya. Ada aneh Kak. Lanjut. Lanjut ya. Singge Ratu Sangya Widi Singge Ratu Sangya Sanedahan Sanedahat Bakti Sanedahat Gung Aksama Iwa kurang jam. Ledang iratu ngampura yang ke iwangan kita. Ledang iratu ngampura yang ke iwang. Pak, apa nih bacanya Pak? Itu masuk bunyi. Kan. Saya itu dipoto sama Bu Malan. Ledangan iratu ngampurayang kadiwangan pitya. Ledangan iratu ngampurayang kawi. Yuk. Asong padu ka manonton dumugi ledang
ratu ngaksinin kewintenan Ledang. dumugi ledang i ratu gimana bacanya dumugi ledang i ratu ngaksinin kewintenan dumugi ledang ngaksinin kewintenan Saya carap dulu. Ini tadi kalau manggil deh kan. Mirip jangan Saking sunyata masurya wanita saking wantah saking jana tidak kelihatan pak bacaannya mangda anta mana mangga makrasada kadi mangga kadi doge mandya Sahidya ele ring patut Kalau memanco jadi Pas itu bebas. Magita Nikalen Iwang nah. Berapa ini? Ngidam apa orang ini? Atau mak mikir Bagusnya tuh. bisa ya malam ini berarti rame sum. Oh. Yuk. Yuk. Kanjakan punika ide yang suruh. Kanjakan. Kanjakan punika. Kanjakan punika ida yang ida mira bas ida yang betari durga asapulika ida mirang yang betari durga. Durga mausang angge ide yang siwa marupodetya marupodetya mireng baos ide yang betari durga
Kagiat ide yang siwa. Kagiat ide Yang siwa. Ide yang betara siwa. Ide yang betara siwa. Raris nureksa anggane napike yukti meraga dedya dek lagi Oh, napi Pak. Sampai mana tadi? 30-an. Mau? Boleh. Oke, Pak. Ya. Cek deh kamera dulu. Ya, sudah. Jangan ada cek aja kuntilanak. Lagi kayak gaun. Itu rumah terakhir aja. Nanti bisa. Oh, coba. Risampun Arjuna Duk punika Sang Arjuna lampung ring ajeng becara siwa sani maparagaya wong rinata Serius? Yakti adung ide Sang Arjuna menanam rasa sakit raris ngambang cokor jiwa Antuk nayo wiweka rare Sang Arjuna prasido ngambil cokor wong kirata jaga kepantingan kirata salin sakemawon wau pacang kepantingan wong kirata punika raris masarupa ngali dados yang wong kirata punika masalin rupa muali dados Sang Hyang Siwa Suci Arjuna res
tatkala punika Ida Sang Hyang Siwa mapragayang Sang Hyang Ardhanaraswari. Iya, lanjut. Ardhanaraswara iku mungguing kawentenang Ardhanaraswari punika lanang wadon dados tunggih kawentenang Ardhanaraswara punika wanda mapragayang lanang inggih sareng istri malinggih reng Satu dua mungguing palinggihan itu maring dhuwur Sekar Padma Arjuna raris ngaksi kawentenang wong kirada dados Hyang Siwa raris Ida Sang Arjuna ngaturang sembahwangi dur mamuji Sang Hyang Siwa raris Sang Hyang Siwa ledang ring sembahyang Arjuna Dwaning Keledongang Hyang Siwa sang kanika ulangan Sang Arjuna Peragatin tuh. oh keduanya Ya. papat Kan. tadi kan tidak apa Latihan suara mah. sakit hati suka Sang Hyang Siwa asong micayang Rita pangan punika kacrita raris Ida Hyang Siwa inggih sapunama Ida Sang Hyang Siwa
ledang hijayang warrahu kebini sang Arjuna. Nyambung ya Pak. Mabaik jangan pandang sakti keledangan kayun ida sang siwa hingga punika mapai cewana sani sakti pada manugrama panasani kapai punika dahating madur kamu pisan Pasupati ikang nama panahe sandri kapaja punika kasengguhang panang pasupati berkai Diosan ring panang kalar kai chen ajahan sastra suci mantra mantra suci turin sastra punika madhaking mantra sane kapija byakti singit tur manima pisan sapunika sampun inggih pamirsa wonten kadya sapunika presiden andha titiang mangatur carita sane Presida titiang nembangan Wiaden ngartos kaguritan sane keambil saking kekawinan Arjuna Wiwaha yen wenten
ade wenta kiwa titlang katimang Rita kala Iwang titiang dat kalau mengatur orang gegeritan punya. Ritat kalau titiang ngaturang keguritan Sane mamur depan paswati Lunas ampura Untat anto Rama Santi Titiang nunas karena sinapura Inggi pina kepamupun Untat atur titiang antuk parama santi Om Santi 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 Om